جپازê meha duwazdan de hikûmeta Şamê ew dorpêçkirina xwe li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê li bajarê Helebê û her wiha herêma Şehbayê zêde kiriye. û nahêle sûtemenî û ard û derman û kel û pel weka gotiyê xwestin derbasî van deverên dorpêçkirî bibe. û ev yek bandoreke pir xerab kiriye li ser şîniyên van deverên dorpêçkirî. براستي اف ايرش اف زحمتي اگود خلک شهبه جیان که نتیجه و ایرشه و دور پیچ کرنه زحمتین هری گران ام هر کس دزانند و سرم و سقام گوهرو د چلای زستان دات چکرن هرو خلق رو برو خاصتان زاروک انسان خودی ام بیژن احتیاج تایبت یان انسان اختیار بحاجت ستمانیه نه لایرو ام دبینن ماده ستمانی اگو عصب هری رئیس اجیانه لسر هرم هاتی قد کرن و د انجام داجی همه کاروبار خدمتی هاتی سکناندن هر واحد ناوان داجی کار نخاشخانه یان هیرم دون زاروکن متن یعنی دمرن د انجام نخاشین گو هم درمان پیدا نه به همجی سرمایه هی و بسدما کمبونا درمانان لتاخا شیخ مقصود تانوها دو زاروکان جیانا خو جدز دایه و مترسی هیه گوگلک نخوشخانه و نامپیشگه دریه خواه بگرن جبر تنبونا درمانان و سوتمنیه و عفرینیین ینگو لباجار قام شلو بجیه دبن داخوازا راکرنا و دور پیشکرنی دکن. با حسرار راستیش داندنه یعنی دخوازن گل جوه داره باز ده گل جوه در کبه در کتنه گل دخوازن وان چیه دخواستنه گل انسانın دن yani insanın garip necva axe necva arde تخن ام به دو سوان راستی نه ام به دخوازه ما ج دولت ج سازید نامنتوی اد میروی انسانی لازم ثبات تشی ام به دنگ نمینن یعنی خاکر نکن و گلی گونه یعنی ابجی انسانن پشتی و داگرکریا دولتا ترکیه جهری ما عفرینه دا افدارا سالا 2018 ده رجاء كمزن شخلك نوان دفران درب دربون وبونا كوچبر لهريم شهباي وطاخن شيخ مقصود واشرفيه لحلبي ودروشكا زحمت دا جيان دكن وبدور بيشكرن اوان جاليه حكومتا شامي او روشاوان بيتر زحمت بويا دارا بركات كرد سات نيوز قامشلو